I pozdrav svima ljudi, evo nas ovdje Serbian Gamer i nastavljamo sa našim preživljavanjem. Napravio sam malo itema. Sad smo krenuli da pravimo motiku i pravimo farmu. Je. Čekaj. Sam treba bucket. Znači ja ne uzimam iz kreativa, naravno ne igram preživljavanje, neću budem varlica. A i vidi se da ja ne uzimam iz kreativa. Evo ovako. I još ovo 2 sida ovako. Tako. Idem ja da spavam. Ja ću da ostavim ovako sve stvari. A ja ću da idem sa Swordom da tražim mog brata. Jel imaš? Čekaj, pokušat ću da ti nađem. Creeper. Popet ćeš na jedno brdo, pa pokušaj da me... Puku mi sad creeper. Ljudi, kako ovo retardirano. Te spovnos. Evo. Aha. Šta? Tačno preko puta tebe. Okreni se malo. Tako. Dolazim ka tebi. Pa tu je i kuća. Ne, pa sam u vodu. Gdje si? Ideš kod mene. Ja šet. Ja te čekam na ovu obalu. Mislim da te vidim. Evo, Prije. Ovu kuću. Begaj u kuću. Kaj je spavao? Gdje si? Gdje si kući? Vidi ti kako mora ti je lepo. Ostavi mi se tamo. Imam jedno info srce. I evo, spavamo. Malo sam se pofajtao sa zombijima. Ladno i dalje imam jedno info srce. Čekaj da jedem. Meni treba Dobro. To mi nije rođeni brat, onaj što je jučer, nego drugi. Pšenica dobro napreduje. Ovo zemlju smo stavili onako. idem ja da pljusnem drveće, ali ću spremiti kuću. U sljedećoj epizodi ćemo vratiti kuću, ali... U sljedećoj epizodi ćemo praviti kuću, ali od ovog bijelog drveta. Baš se ono lepo vrati. A ne, nema ga mnogo bolje da ćemo vidjeti. O, zabogao mi miš malo. Evo ovce koje nam još ne trebaju. Pa idem po bijelu drvo.
kombinovat ćemo bijelo i to obično drvo. Bijelog imamo manje. I reći ovaj za skin, ako hoće da imaju, ako imaju skin na nekom serveru, odmah doživljavanje ili bilo gdje, a sami to ne... Što si mi sad budu? Čekaj. Ritmo se mi. Aha. Evo to, negdje tu gdje mi. Gdje je? Dolazite u skin. Pa znam, pa sam slučajno sa drveta. Normalno. Pokupio sam ti srpsku sliku strah. I to mi je polovno. A, ne može. Mač, ovo, tako. Znači, treba nam još onog bijelog drveta. Idi na dobro. Evo, ovdje ima baš dosta. Evo me i ovdje, mislim, ne bih pomenuo se dobro. Evo me to noć. Gdje je pauk? Čujem ga. Da, nećemo da ga diramo, baš briga. Da ne može u ovoj rupi. A tu si, ma. Aaaa! The fuck? Ubili smo tog pauka i pukao nam je creeper i švit. Čega ti budu mi stubor? Ima 4 stuba kuće. Pa do običnog brča. Ma ne možemo da ovo dobro vidi. Pazi ovo. Ovo je, ima ovako 4 bloka i tu je kuća, ovako stubovi da budu u ovom, bloku u ovom. Stubovi u kuće. Ma nemam pojma. A stavit ćemo onaj, ovu kuću. Evo ja imam štek. Ti treba slapunzi. Imam ja jedan, ali nemamo tog drveta. Ne mogu slapunzi, imam i jabuku. Imam 3 ove Treba nam saplings. bird sapling, jedan motan od ovog hrastovog, imam 2 jabuke. Brate, što ja ne pričam, izvinite ljudi, brate. Ja sam se upričao sa mojim bratom i zato nisam pričao. Sad. Ja ću prenti svi. Mi sad idemo do kuće. Vidi ovdje ima još saplinga. Sad idemo do kuće. Evo ti Še- jabuke, drži. Da jedem. Čekaj. Sapling, ovo. Mi sad pravimo kuću, ali ćemo to u sljedećoj epizodu raditi. Ja ću da skupljam malo peska. Zato što nam treba za staklo. Pa ćemo to ispeći za sljedeću epizodu. Ćemo da bude kuća kao vama ili kao vama? A nemam pojma. Vezmite zbog budilnika. Evo, može. Evo, nakupio sam štek peska. Vidite ovo. Vidite ovo. Jer koliko saplinga. To sam ja stekao drveće pa je spadalo. Pa. Nek nam budu ovo vrata otvoreno ovako. Ovako. Znači imamo 8 saplinga oakwooda i 5 saplinga bird sapling. Ti treba sve, dođe da ću dam. Ma reći. Gdje da gledamo sad kuću? I to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste... Ne završam. Ne, ništa. Šalim. Čekaj. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo da se vrlo skoro. Ćao!